Ngai kublai pi ki porok borok. Menta kasni ke topik keban keren sepang ke Operation Thunderbolt. Nagar pat ipi ki porok bapin pe ya kane ga video. Buat skip ya ka kenang ba video ya ki jing syai. To ali bat nga menta ngin sedang ban pe ya kane ga video. Kala jia ha ka arf nyo trik benajun khat kendai spa nyo punriu. Ha ka por siting senya. Ha ba ka wei ka aeroplane ke batmu ban mi na Tel Aviv, Israel. Ban lej syari France. Bat kane ka aeroplane ke lahir ban tep umpneng. Apo Greece. Hanong ba Eten. Kendit kensan kileno kilawan bat hajak ya kane ka plane syari Libya. Hendai kini kileno kila hajak no ya kane ka aeroplane syadu sapo Uganda. Balai kini kileno kim sange Halibia ka dau kolong na Israel Halibia kam da jingai kalong syasiliang kari Egypt. Naga taka dau ka suk ya kisipai Israel bani hiertma. Te ka wiru ka Libya ka dei kari ka bapenmi umpnyang. Bat ka ba supply sa keleng jong ka pathe. Bat kan sa donro kata ka bokiong ka international pressure. Ha ka to kopor hari Uganda lalong presiden u Adil Amin uneru ulong upolok bajan bat ka Israel. Handai nadu baka Israel. Kala kentai ban ai kita kiling sunye pom ka ulah kelano ban long unong sun jong kari Israel. Ya kene ke aeroplane ke bala hajak no syari Uganda la hajak lagi sangut kita kile no arngut dapdeng jungki kide kin nong Palestine bat arngut kide kin nong Germany. Kini kile no kilabu artli ki kendon hakmat jong ke surkar Israel kawai ke kendon kelong baka surkar Israel kadi ban ai ya kapisa ke basyongdor $100 million bat ke kendon ke baar kari Israel kadi ban pelaj no ya ki koidi kiba klaset kidon kumbasan pulaingun sau pungut kide badon hapo ri Israel bat khat laingun kide badon sakwi pat kiri habo presiden jong kari Uganda Adil Amin ulatip ya kane ke jingjia ladon ke aeroplane ke bahasa hajak da kita kileno bat maur ulap deng subha yaki bat ula airu yaki ke jingyada da ke jingbu yaki sipai ki jongu hang ta hapo airport ya kane ke operation balalam khamat da ke Mossad balik pelaj no ya kita ki nongju ki balasa kidnap siapo ri Uganda katba por kisingi kila ya kila no kila pelaj ya kito ki bakidnap ya ki bamdei ki nongju bakili phai no sala ki jong kiri jongki handai kini ki briu ki balawan phai na ta itu nari Uganda ki Mossad kila tokip ya ki bat kila yo shibun ki jingtip baya ki ju la set la ka jong ka kamera bat ya ka kamera ka baki set ya ki ju ka jingjai na airport kalong kumba ar kilometer kane kala erap sibun ya ki Mossad namar kane ka airport lasna da ka company jong ka Israel naga taka daw ki yo jing tip sibun bha ik benta ki bede ki basabo jong kane ka airport kileno kilabu sautrik ujulai ban ai ke jubab yaki namar sautrik ujulai ke de ke last date na ka daw kila plan ban late plan no yaki ha ka laitrik ujulai ha ka por shibaje sitingmin namar ke de ke por ke babang thia bha nadu kimrat hadu briu bat kila no ro ki sipai Israel kila kre badum badam ban late ban pelaj no ya kinongju hange pinjoi ya santli ki plane line pedeng jungki ki besong ki komando kawai pat ke batali ban yorong ki basya kidnap kane ke basan pat ke de ke ba bu ya ki air communication system bat ya ki medical facilities kari kene ro kalairap ya ke surkar Israel kari kene ke badon hasenda jongga Uganda kalayos nok tilang bat kari Israel te kumta kari Kenya kala ailat ya ka aeroplane jong ka Israel ban hiar hakari jongki na benta ban le ya ka coordinate bat gitu ki komando ki barung hapo ka NTB airport
hapo Uganda. Kajinge hangne kalong balada ka lingsun ka Israel kan mi na Israel ban poi sa Uganda. Bat klempe uradar un ajintip badai ka lingsun Israel. Handai pe ki Mossad kile kumno ki mi na Israel bat ki her na preng ka durew saw bat cross ya kari Ethiopia ban poi sa Uganda. Kajing her ka lingsun jongki kalong tangkumba sispa meter kajing kenjang. Kenang ba uradar yo information badai ka lingsun ka bawan na Israel. Lani badai ka jong ka Israel. Ban poi sa Uganda 1,000 kilometer bat lek batwan 1,000 ikan long kumba 1,000 kilometer. Kamlong ka basuk na tagadaw kile ru ya ka refueling lani bentep umpnyang hasun. Anda kila poi ha airport ka jing'e kalong ki light badon ha airport ladep off. Yaki Henry baki Mossad kila penkre lupa lada jia ha airport ki off ki light. Kila penkre de ki torch light ki bahe na benta ban safe landing ka lingsun ka jongki. Katba ka plane kala landing. Lami artli ki kali na kata ka aeroplane. Ki Mossad kila tip bo presiden ka Uganda udon syabari. Te kila design ya ka plane kum ka jong u Adil Amin. Kawai ka kali kalong thik kum ka jong u Adil Amin. Pat ubriu basyong hangta apo ka kali u. Kadur kalong bayasrim dur baru Adil Amin. U presiden jong dari Uganda. Kadur jong u kasnido ka jong u kalong kabayong. Ubriu ba ima u batrim bahe. Hakata ka por berlanding ka aeroplane. Kiba ap pahara kimut badai u Adil Amin wan. Andai uai ba ap pahara ulongo baga kali jong Adil Amin. Kumno karong kalap her. Namar sibnai mensua ka kali Mercedes jong u. Kadai karong yong mentabat ke Mercedes ke Bali. Mar kumtahi ulamut bansiat. Hendrai isipai Israel ibadon hakata ka weibat ka kali Range Rover kila set da kata ka suloi babu silencer kabalada set tu ki ketang suloi kinom sawa bat kumta utau ba pahara ula kelon yapno na kita ki ar ki lightly ki airplane jong gari Israel lami sa kita ki sniper jong ki Israel ki bala set badum madam kejinge kun kelong ke bala trim ha bekelon yap ru utu bala jentkut mensim ru utu ki bala lenya ru gitu dan napdeng ki sipai Israel ki bala lik sa kata kat kamera ke baset ya kinong ju ke busingai kumba ar kilometer nang ta na jaka hier bat hang taru kadon ke jinge set bat anda kila poi kila perta ngide ki sipai Israel ki keren daga tin Hebrew kemot tin yang ginong ju ben kila ong yaki wanom ting ngide ki sipai Israel dem sapo ki sipai Israel kila la sisya ban pelim yaki nong sun ki jongki bat kumta kita kinong sakinap danai kita ki hostage kila lik menyilam no yaki ban rung sapo aeroplane. Kumta ki sipai Israel kila pelim ya kita ki nongsun bat kita ki sipai baro bat ki layalam ya kita ki hostage sya ki aeroplane dan ya kita ki ba ki nongju bala set kata kamera kaji khun kalane hadu kumba khandai pho minute bat ki sipai Mossad kila la ban pelaj kumba sispa armut kita ki nongju bat arngut kila yap hakata ka cross firing sangut ki sipai Israel kir mensaujur hakata ka jingya siat bat kita ki leno bat kumjuru bat kita ki sipai Uganda kiba appahara damenta jonggi Jonathan Netanyahu uderu uwe ubala lead yakane ka operation ula klatno haka jiman saujur kumjuru Jonathan Netanyahu uderu mentrai jong u Benjamin Netanyahu
ubalong ru Prime Minister jong ke Israel bamentah. Kisipai Israel kilayo ban pelik no ya ke jingim ki samut kile no ki bala hajak ya ke aeroplane bat saup sanmut kisipai Uganda. Kadwe deli ki MiG-17 bat MiG-21. Kini kidi ki jet fighter. Ru kila syak penjulor hak kisipai Israel. Da kita ki handbomb grenade. Balada kisipai Israel kim penjulor kini. Kini kila ban bek thong ya ke Israel bat kanam don jengmut CA kene ke operation ke jongki kubli sibuni fi borok ke besnap ya kene ke jetu khana ke balengkon ingin saya sempat ha ke video kaba en sepengi shen